Ti Masakbayan. Ti napalabas, naduktalan ni Julius ti panakawidro ti dakkel agatan iti bangkuda. Inikat na ti karbengan ni Magda nga agwidro iti kwarta kat innala na ti libreta ti bangko. Iti may sangal daw, bimmalaat ni Julius iti saritaan da Magda kan Claudia. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita lawas anak puluhan. Awan, karbengan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anya nga tati aramiden ta iti dayjay a Flora. Diyak kaya't makita na ijay a Flora, ijay rancho, mami. No di mo kaya ta makita. Saan ka namapmapan ni Gerancho? Daddy Julius, ada kayo matgayam dita. Itayak pa'y ditoy, ngam didak nadlaw, tanapasnek kayo nga agsarsarita iti saan na uno. Claudia, manipod ita, sana na mabali na kargamit ti gatas ti pagtamo. Nawata, Julius! ay sakamat, Magda! Hello, gayam. Imbag ta nakaawak ka. Kumusta ka niya dita syudad? Agad-adan lahat kanya. Pagad-adalan lang ni Andrew. Anya? Husto ka di tinangag ko? Pagad adalan na ka ni Andrew, kunam? Masya niya. Kumusta mo't ni Daddy? Ikwa. Ay, iijak man maawatan, gayam. Manipod awang ka, madlaw ko analiday. Kan, saan mo't akas idi ti kinalastog dagiti agina? Anya di ka lang mo asawa ni Daddy? Hindi ka maawatan. Nung amin tumangsit ni Claudia, ay, sumbalak at masurunak. Kuray dengdenggan ni Sir Julius. Di namot isakit. Kasta ka ni. Itaman pa'y. Ang Flora. Idanon mo man ti pa kumusta ka ni Daddy. Dumanon, gayam. Imawag kanyak ni Aimee, sir. Kumusta kayo kano? Ha? Ayan ka diti anak. Agad-adal kano ijay syudad, sir. Pagad-adalan ni Andrew. Anya? Nagtipon tangatan iti dayjay nga Andro? Awan mo timbaga na akasta, sir. Idi pa'y laeng. Timbaga na amapan ijay syudad. No makapagtrabaho, kat mapagadal na tibagbagi na. Kasta ka di. Flora, amo kanino sa indayan na iti syudad. Saan, sir? Di na mo't imbaga. Ngam imbaga na ama kumikom nga agad-adal. Adu ka no ti ar-aramiden na. Iso asaan ko disturbon. Kasano da ito yan, mami? Ado mo tibagsak ko ijay pagadalan. Anya ita ti aramidan na. Sapay di ka maikan iti ano ang kwarta. Tasaanan akas idi. Ang mabalin ko lang ti ag-withdraw iti kwarta. Siribang manan ni Daddy Julius, mami. Mapusipos mo siguro manan ti ulo na. Bareng sabali nga miniitan ni Julius. Kasla kailiw nan samot ti anak na nga awanan sirbi. Ayan nga tamat dayjay a babae. Siguro, agdandan nga da iti dayjay a mamirmiraot nga Andrew. Lakit di. Ang mga numasikog pa yan. Yak! Day takat masikugan. Diyak kaya ti agsikog. No saan abak nang ti ama ti agbalin nga anak ko. Rumbang laan. Usalang ti utak mo. No kayat mo anasaliwanwan ti panagbiag mo. Dilimak ka nagtigrado, Maymee. Nagngangato. Wina, tadyak kayat ama pa ay timang papaahadal kanya. Ay ayatin ka unay. Arami ti amin. At no nasayat ti masakbayan ti pamilyata. Aramidag na ito eh. Gapo ti nalaos na panagayan ko ka. Kan para ti masakbayan ti pamilyata.
Ay, ayatan ka matunay, Andrew. Idi, naliday ti biyag ko. Kat sikat tinagbalin ang musika, anang biyag itinaliday alubong ko. Inton makaturpos ka. Agpakita ta ka ni Daddy. Kidawon ta ti pamalubos na ngagkalaysata. Sikat na superstar iti biyag ko. Ha? Unay ko dito superstar. Nalabos mo dun ah. Pudno ti bagbagag. Sikat ti kapatgan ita iti biyag ko. Ay, ayatan ka unay, Andrew. Ay, ayatan kamot unay-unay, Amy. Umay ka dito mulong ni Tirancho, tayo umay ka, Claudia. Kunakmano agad adal ka. Apay nga da ka dito. Diyak kaya ti tabas ti dilam si kababaunan. Imbag ati babaunan, tada pa kairanudan ti akin babaunan. Ngam ti papakpakan, ngaawan pa kairanudan ti mangpakpakan. Aglablabas kan si kababaunan. Aguray ka man. Ha? Sige, padasan na kasagilod ka ni katrasan. Ang trabahon tupay dito'y idin ni Aimee. Idin to ta si kakot saan? Ha? Suron kon? Pagbabawyam da ito nga'y naramid mo kanyak. Ikan nga aga po nga agbabawi ak? Ha? Kukom aya da ti rancho? Kat kukwa ti ina ni Aimee? Dumteng to ti aldaw. Agpakawan ka kanyak. Iti anya aga po. Anya ko matibasol ko kan ka. Sika ti rumbal nga agpakawan ka ni Aimee, Claudia. At nagayam ko akaadalan ni Aimee. Imbagada analaing kano ni Aimee. Kapkap na kan nga tati kabsat mo ni Aimee. May mayatan ni Aimee. Ngam ti dumaan nakarelasyon ni Manong, mama. Day tamo ti pamatin Itinabiit a panagyan ni Aimee di ti balay. Nakita ti kinasingpan. Nasarakan tulangan ni Manong ti maibagay kagkuana. Nasingputmut ni Manong. Si Kain. Kabaalam ka di mo ti ang pamarang amarigrigan. Tapno masaraka mo ti babae, anapudno kan ka. Ah? Mama, saanan anas kan nga aramidak dayta? Saan ngamin arumbang nga itad amin akid daon ti babae? No kwarta ti kid daon ni. Day tawad ti kang maliit ni man. Nagtalag kat intan na ti amin akid-kid dawan dagiti babae kan kuana. Anya nga ti aramidak iti dayja Flora. Masurunak unay kan kuana. Ay no, durabag kumadjay rupa na. Uray siyak. Di nakpay respetuan no mapanak ni Jarancho. Adala ko mapangtangdan ko. Tamang tangdanak iti mangipungot kan kuana. Kasla kalalaingan no kasjay ang mapanak ijay rancho. Agkasilap. Adan tula aldaw na ako nak. Pagbabawyan na tinar-aramid na kanyak. Pagparin tumangak iti sangok dayjay a babae. Makabalis tanto kukuha na ita. Angam kukuha tanto. Kaano nga ta makabalas ta, mami? Noan niya nga ta at ipampanakal dayjay a babae. Makapasuron. Kitaan niyo kit di mami, ha? Amangan mat, no ada pagtultulagan da kan ni Daddy Julius. Saan kumot ngay palumos? Para kanyak laang ni Julius, agraman ti rancho. Nalpasan ana proseso dagiti gatas, sir. I-deliver yo ka din, sir. Mabalin ka di ako muyog ka. Taawan ti ka doon. Imbagla para lista ka dagiti order. Umayak mo din yung pag-deliveran niyo, sir. Well, at dapat sidecar tayo motora pag deliver ko iti gatas ti bakar. Ada ka di mabalin ko apagtugawan iti sidecar ti motor, sir. Wen, tabasit lang ti gatas a may delivery ta. Sika ti mangkita iti listaan o asino dagiti na order. Ibagam lang, taiso ti
pangipanantay ti gatas. Sige nga ron, sir. Lubugan ang iti sidecar dito. Intag, Flora. Apay, aking muyog ka ni Julius. Napanan nyo. No kuma nasapsapa kayo ngay May, da kayo kuma ti kadwa ni Sir Julius, nana. Saan ko maasyak, nana? Nana, kun kunamkat kanya kun. Madam, idi, di awag ko kanya. Idi takunak no nasaya at kayo agsyuman kan ni Aimay. Ay nga saan matganam? Saan kayo ang maikari nga agsyuman kan kuana? Sa lawasaw. Di mo idisot atong pamkanyak, nana. Agyaman kayo, tabakot kayo. Iso di kay patulan. Ngam no maminsan pa'y ngaramidin nyo dayta. Siyak timang tungpa kada kayo. Bastos. Amok mo timang respeto iti tao, arumbang nga irespeto. Ngam no kas kada kayo, ay nambarak. Agraraman kayo nga gina. Pimanaw ki din ka heredera, kapo kada kayo. Kumusta ti ay ayadak nga estudyante? Rabiin, ngam di ka pala mapaniti kwarto. Ilepas ko pa ito'y report nga aramihan. Superstar iti biyag ko mo. May salangan na semestre, malpas ka. May sakanton ka na iti agmarcha ang mapan umawat iti diploma. Kat isagot kon to dahil ta a diploma, iti ay ayatak a superstar. Saan ka di ati diploma kat isagot iti naganak? Kuma, ngamjak na rin natitong ti may sanga. Kasano ko nga isagot ko kan kuana. No awan ka, sa anak ang makatupos. Kaguram ka di ti amam? Saan, Andrew? Ang mangnamnamaak. Adong tang to ti kundaway, amariknak ti panangipatag kanyak ti amak. Kastamatan, amariknak ko mati panangipatag na kanyak. Kaya, tamapantagtag pasyar iti radyo. Masigurado, nakailiw na kamot ti amam. Dandanin agturpos ni Aimee iti kinabugasya. Bilibak mat kadakwada ka ni Manong. Nabayag basitan ti relasyon da. Nung nagtalin adda na pudno iti tunggal maysa. Maragsakan ak para ka ni Manong. Kamaudyanan na. Nakasarap iti napuntugan ko na. Makapantayo to ije lugar da. Noin tayo ka sa uti amana. Sangon na tayo nga ti amana. Iso apimanaw ni Aimee. Tasaan ka nung nga impakita ti amana ti dungo na kenkwana. Numapan tayo kat di na tayo sangwan. Di agsubli tayo ditoy. Awan parikot dita, mama. Sa bagay, husto tako na iyo. No di na tayo sangon, di agawin tayo. Kat agkalay sa dalatan. Adong man ti bagsak ko, mami. Makapasadutan ti mapanijay pagadalan. Kasano nga rodan, anak ko. Sana ka makairwar iti ado ak kwarta ni Dadim at Julius. Tilang masapul tayo di itid na. Sigurado. Ano ulit ang nga alaan dagiti bagsak ko? Katagbayad ak manan. Apay ngamin, adi mo tinartarimaan tinagadal. Padasan pa'y ti dumawat ka ni Daddy Julius, mami. Padasak Naku na nangamin ini. Nga apay kano anag bayagan. Kat di kamot lamalpasen iti panagadal mo. Namaminsan, nagatula unay mat ngamin, di papaarami dagiti professor mi, mami. Rumbeng ngamin nga aramidan nyo nagita. Jay kagidan mo anag enroll iti kinamaestra. Kat nagturpusan iti napan atawan. Makapasurun nga rod, mami. Kuna jay din, asa anak kanupay ang mabalin nga graduar. Gaputa adu ti bagsak ko. Masapul nga tatak ka na selebrasyon iti graduation mo, Aimee. Agyaman ako may kan ka. Angam, umanaya na makaturpusak. Kan may sa,
Ag-review akpay. Kalpasan na. Ag-exama. Basta, pakaragsak no maselebraran ti paragturpos mo. Intayo ka na mamay ti may sa analata ka restaurant. Si Kaman lang di makaamo. My Superman. Siyempre, may superwoman. Itapay lang, kamlaawan kan. Agyaman ako nay, Andrew, biyag ko. Sika tiintin nagtilangit amang bayabay kanyak. Gapo, taawanan ni Mami iti biyag ko. Meron na nga siguro. Agayatak ngamin unay kin ka. Mainam ka, pinagbalin ang karelasyon ko. Julius, kasapulan ni Claudia ti kwarta. Ikan na kuma, tamapan mo't lang ija syudad. Ituloy na, ti panagadal na. Saan ka di nga upat lang atawan ti kinamaestra? Manu atawan ti panagadal na. Kuwang amin, Julius. Marigatan ka nung amin. At nabagsak na. Kaya tasawan day ta, asaan nga agadal ti into na rin na ijay syudad. Abagan ba't nung makasasawan? Pag ko naamat ang makas-asawan. Apay nga ro na manu atawunan ket di mo't lamalmalpasan iti panagadal na. Sayang lang ti kwarta ginasgastos na. Sabali ti pangipanan na. Nagturad day tarupam nga umay dito'y balay mi. Kaam-amok abalay yu gaya mon daytoy. Ti amok, kat balay ti gayem ko ani Aimee daytoy. Makikabkabbalay kayo laang. Talaga na puskol ti rupam. Awanan kay tibain. Asino ka datang ata tinapuskol ti rupa na? Mayak nito, tada ibagak ka ni sir. Sa anak ang makikabbalay, tawan karbangak. Ada balay may. Ay no! Ay, lapdan nakman. Ang mga noan niya ti maaramid ko iti day ti babae. Aramidom ta kayat mong aramidon Ngambasol mo. Nujak maidanon ti idanon ko kumakan ni sir. Anya ti mapaspasamak ditoy? Flora, Claudia. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti seryeta yu itaalawas ang napuluan. Awan, karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, Mr. Mero. Ganiti direksyon, Virgin Pagli. Musika, Yoda Recording Technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti NTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, agparikod na magdakan Claudia, tasan na makatubos ni Claudia, gapu kadag iti bagsak na. Iti sabali a bangir, umadanin ti panagturpos ni Aimee, iti kinabuga siya. Iti may sangal daw anapan ni Flora iti balay da Julius. Nagsinumbat da kan ni Claudia. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napuluhan. Awan, karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ay no! Lapdan nakman. Ang mga noan niya ti maaramid ko iti day ti babae. Sige aramidon ti kayat mong aramidon. Ngambasol mo. Nujak maidanon ti idanon ko kan ni sir. Anya ka ti mapaspasamak ditoy? Flora, Claudia. Umay ko kumaitid kada kayo ti listahan ti nakorder iti gatas. Ngam, simabat ni Claudia akas lati Greg, sir. Panawan na kami ditoy, Claudia. Apay alapdam nga umay ni Flora diti balay. At ti may tultulong ni Flora kanya kay Jay Rancho. Kablawan kay di pa nagturpos mo, iha. Agyaman ako, nay. Ma'am. Di na ka di mabalin nga awagan iti mama. Saan ka tamang? Sige. Mama.
Agyaman ako na iti kinasingpot yung kanya. Mama, Kablaawak man matyayayatek. Ti superwoman iti biyag ko. agyaman ako na kan ka, Andrew. Happy graduation, Manang. Naghasat unay ni Manong kan ka. Manang kunakun da Manong kumat ti agbalin nga asawa. Agyaman ako na kada. Natuloy ko matlaang at arapaap ko. Nakaturpusak matlaang nga. Ala, intayo nga ro dun iti restaurant. Tani, itay pa yung agmanmandar ti tiyan ko. Karga ka nun. At to'y pa'y tinayon ti listaan, tinag-order iti gatas, sir. Agyaman ak Flora. Awag kaya. Saan ka di may imawag kan ka ni Jaime? Saan pa'y mat, sir? Iti nauding imawag akot makumiko medyo pagadalan. Ay, jak amaw, no naggraduaran, sir. Kasta ka di. Ala, ikumusta nagtukan ko na ito numawag manan. Matungpal, sir. Saan ka di nga umawawag ka na kayo, sir? Nabukaw ko ngamin ti cellphone ko iti. Imatang iti sabali. Kat nasukatan ti sigod ang number ko. Ay, kasta ka di, sir? Ala, inak nga rodan iti rancho. Tanapan naggatas iti baka ti duma akakadwak ijay, sir. Apay, anak kami suot ka si Brag. Anya ka di tinapasamak ni Taro. Imay ni Flora, Mami. Nagsinungbat kami. Idi may ni Daddy Julius. Pinastrag na. Anya. Anya ka no tigagaran ni Flora ditoy. Dahito ti dinamag ko itay ka ni Flora. Nga maditi sungbat na. Saan ka no nga umay makikabalay? Tada ka no balay da. Talaga ang pagpong tutan ng naidya mama. Ha, Uray siyak, Mami. No saan abim malaot itay ni Daddy Julius? Amangan no nagpinungot kami. dahil jay ti ambisyosa. Ah, kaya't nasamot ni Julius nga uray lakayan ang maidiligkan ko na. Awan tilin na kayan ita. No kwarta ti pagsasaritaan, Mami. Huwan mo't kiti. Hanggang saan mo't unay ama ko na abak nang ni Julius. Ngam ano, ti atiwan na dito'y lugar tayo, Mami. Mangrugimat gaya man ti panag-review, di review center, love. Wen, mayat na inakon ag-review. Tapno sigurado, love. Naitamat ti kayat ko, tapno makasigurado ka. Sakay ko ba? Tama ka pa saag. Inton madanon ti bar exam mi, love. Namnamag mat dayta, love. Amok kami na nasaririt ka. No pa'y kasta, aramidak amin akabaulak. Barang maigasat ko. Buyugan tay ti kararan. Anda kaasi ti ako karag tinapasnet nga daw iti kaasi na. Wen, Andrew, awan sa bani akama kung saan ani awon Diyos. Dakkel ti kaasi na, kadagiti mamati ka na. Apay akas taday tarupam. Adda ka din nakaapam. Masurunak, Mami. Binaunakit din ni Flora ang mga wit iti nakatimba gatas. Inyawid mo kuman tigatas Kasapulang tigatas saan ka din? Ang mga namakita ni Daddy Julius, kat agungat, Mami. Wen gaya. Manipod awan ni Aime. Dakkel tinagbaliwan na. Saan akas idi an nalukay kadata. Kan nagbalin mo ten akirmat. Kasuron ko matay dyan nga, Amy. Nagbali kita ng papanaw. Nga kaslaan agakin din ang nagmalas ta. Kastamot nga ron ti marignak. Iso akasuron ko na unay dayjay ang babae. Awan lang nga rudan ditoy. Ngam isupay lang ti poon ti saan tayo apagkikin na awatan. Bili
Nagibak mat kadamanong kanay mi. Takay kayat dati agyan ijay quarter de security guard. Di agyan tinuidak kalabalay. Saan gamin ang materialistic ni Amy? Simple ang tao, kung saan ang naparamag. Sa bagay, day tamot tinadlaw ko, mama. Angam saan nga amo ni Amy, nga addadakal abalay ni Manong iti asidag ti negosyo na. Sigurado nga ijay dantong agyan, intong malpas ti kalaysada. Apaman ang makapasa ni Amy iti bar exam. At natumanong yung napugada, mama. Wan iho. At danto alain ni Manong bunga opisina nanto iti asidag ti negosyo na. Naggasatan ni Manong, tanasingpat ti asawaan na. Kapayatan asan pa yan ang rugi ti review. Kaya't mo kariti kumuyo kanya ti jayan ti negosyo. Sige man nga ron. So, na. Tapos makatulog ka. Alay nga ron. Ngam narigat ti trabaho ija eh. Kani saan ka ngagtugaw? Anya tinarigrigat at trabaho. Tinegosyo? Wano, ijerancho. Depende mo't kat di ti tao. No anya tinalaklak akin kuhan. No mapadasak ti trabaho iti negosyo. Ibaga, anya tinalaklak ka at trabaho para kanya. Ijay kalangan ayan ti cashier. Pagkahira ka. Amangan no mapukaw ti collection, no siyak ti pagyanam iti cashier. Andakin ka no takawam ti koleksyon. Sikat ti manager iti dayti a supermarket. Owner and manager. Pinanawang daytoy. Kat imay ka iti lugar mi. Kat nagpamarang ka nga aplikante iti radyo. Saan at trabaho ti sinapol ko ijay? No di kat sika. Anya? Kasano ko maasyak ti sinapol mo? Kat di nakpay matamam mo. Sa pulam ka rin, ti saan mo pa'y ngamam mo? Nagsapula kiti na 5. Nagagad. Ang runang ti amin napintas. Ket sika deta, love. Mabalin a plano ni Apo Diyos ti pa nagsinarak ta, love. Agasam? Nagpamarang ka amarigriga? Tapno lang masarakam ti agbalin nga asawam? Mamatiak matitimbagam, love. No saan ko nga inaramit tayo jay? Saan ka kumanasarakan? Anya ka ditiimpakan mo ka ni Julius. Ta isakit nakalaunay, sika a babae. Adda ka di impakan nyo kwa na ide? Iso apagarupon nyo? Nga da impakan ka? Ha, anya tiinted mo kan kuana, idinapan ka ije balay. Apay adiyo dinamagan kwa na. Ano, interesado kayo mga mau, nana. Isaludsod ko tisong batam. Madanagan kayo kaday. Ama ano, isukat na kada kayo. Iso nga insecure kayo. Ha, anya nga insecure asasawam. Apay kumanga insecureak. Apay nga rod nga ang damag kalaadagos no adda makita. Ni Sir Julius ati pagdamagan niya. Ay, di ta kayo manlagan tadapay aramida. Oh, mabalit na ko matimang karamkam iti tao. Ay, inaramid kon iti dayta a babae. Saan ka diyan ni Flora dyan naggapo dito'y, mami? Awan sa bali no saan aday jay apo or ti kararuak. Nakita ka si Mrak, iti pagalaan ka dagiti timba, apang ikanda iti gatas ti baka. Ang uray man, tapalabogak ti danga. Anya ti aramida. Karga ti kayo iti ngato ti ruangan. No iduron na ti ruangan no rumwar, matinag ti kayo. Kat matamaan lakit di ti ulo na. Masurunak ka talaga iti dayja a babae. Mapan kayo ijayan ni Daddy Julius, kay patungpal ko ti plano. Oh, sige, makaamukan, Claudia. Ala,
Kung to'y tugaw a pagbatayak amang ikabil iti kayo iti nga to ti ruangan. Inton rumor ti danga. De na ipagarot nga adda kayo iti nga to. Makabalas ak madlaan yan kan kababae. Darasan, tapno awan makakita kanyak. At to'y titugaw kan kayo. Agbatayak iti tugaw, kat ikabil ko ti kayo. Aday na, pumanaw ako dito eh. Tapno awan makakita kanya. Anya nga tati narami ni Claudia iya sinito. Nakita ka nagdardaras api manaw. Di namot inrikop analaing tiruangan. Ay, amangan nagsubli. Magnaak man langan iti bakdor. Amangan wag sabat kami di tarwangan. Amangan nagsubang kami manay. Adu itatigatas anaala kadagiti baka. Kasapulan pa ititimba dito. Kurang titimba. Masapul nga rod nga inak mangala ititimba. Ingka man nga rod, at dangamin na panan dagiti kakatwa. O sige, tamapanak. Kunwari, nasingpat ka nagagatag. Tapno din nakasukhat ka ni Flora. Mapanak iti pagalaan iti timba. Parang ipiyar naman ang kilibreta timbang ko kanya. Ada ko iti ruangan ti pagalaan iti timba. Di damot inrikap anaimbang. Iduron ko tapno makastaraga. Anay ko. Anya dyan nagkaku iti ngato. Anay ko. Nakanti ulo. Kasla maulawak pa yan. Ay, tinapasamak kada kayo. Apay nga induron nyo ti ruangan, mami. Da kayo kat nga rot, tinatamaan iti kayo. Saan ka di anak na dyan babae dito? Apay asyak, tinatamaan iti kayo. Mas dawa, tadamot na iti pagprosesuan. Nagnangata iti bangir. Maulawak. Nagsakit. Anya itatiramidag, mami. Agdardara ti ulo yo. Agparayat ka kadagiti kakadwa diti rancho. Tulong! Arayatan na kami! Tulong! Anya tinapasamak ditoy. Itala nga nagdisnudo ka at tumulong nga kastapay tinapasamak mo. Agdardara ti ulo na, Daddy Julius. Kasanwa napasamak da itoy. Imposible da itoy. At da ka din ng pang-or di taulom. Ipantayo ko maidyo ospital, Daddy. O sige, ipantayo. Inakisaga na tilugan. Wan, Daddy Julius. Saan nga agsardan ti panagdara ti ulo na? Naipaskil nga tang tinagan na itinakapasay ti bar exam. Madana ka na, Clav. Amangan mo sana na inayon tinagan ko itilistaan dagiti nakapasahan. Ano nga rod no awan nagan mo? At dapat nga sumarunumanan nga exam yo. Agnervyos ang matan. Madanagan ang matan. Noon niya man ti resulta ti amin, naskan nga awatan. Di na kon. At dapat nga sumarunong nga exam, anos lang ti kasapulan. Sa bagay, masapul nga aklunag. Noan niya man ti resulta ti amin. Apay nagdardaras ka. Papan? Panang iti nakapaskilan tinagan dagiti nakapasay ti bar exam, mama. Si kabot yan ada magagaran. Ganda ay mi kan Andrew, iho. Jay ngamin gayem ko nga staff nga day jay pagadalan. Injat na kanyag nga adda kanun ijay bulletin board ti resulta, mama. Dinamag mo kumaakan ko na. No nakapasamot laang ni Amy. Ay, nag-offline mo tan, mama. Anda sa kong importante nga ramitan na.
Sa bagay, kasta nga agmay sa timpliyado lod na boss na. Masapul nga agtunog iti ipaaramid na kankwana. Nakapasangatan ni Aimee iti bariksaw. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti seryetay wala alawas na pauwa. Awa, kalma. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluan, awan, karbangan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dinamag mo kumakankwana no nakapasamat laang ni Ay. Nagkukain matan, mami. At da siguro importante nga aramidan na. Sa bagay, basta talaga't empleyado. Masapol nga agtulnog iti boss na. Ina ko na, imbag ita, tabasit pa iti tao. Narigat no adunto ti tao. Iyawag mo adagos kanyak no anya ti resulta, iho. Ariglado, mama. Apay nga minanapan kayo ijay, mami. Saan ka di nga imbaga kamang ikabilak iti kayo iti nga to ti ruangan? Naawa ni ti panunod ko. Kunak no nalpasan anag na ni Flora ijay. Nagalis akas lang kiwat day ja babay. At dato aramidat kan kwa na? Ijay likod na tatinagnan. Taapay asaan nga iso tinatamaan. Di ko nagkatadda pay laang ija unag. Saan mat? Ta idikwan? Da kayo mat tinapan ijay. Agkurang nga mintitimba. Iso ang mapanak ko mamangala. Apay ngamin, ada kayo tinapan. Nangibaon kayo kumaiti sa bali. Ang kabanglo ako mangarod ka ni Julius. Hanggang kas niya betul, tinapasama. Iso ada kayo tinapan na ngala. Kasta ka di? Diyo amo nga dak di tarwar ti ruangan. Nang ko amin ti saritaan yo iti anak mo, Magda. Julius, ada ka tinangag mo. Nang ko nga rodami na saritaan yo. Gapo iti dakas sa plano yo. Da kayo matlag tinagsagna. Makapanismaya kayo. Nagdakas ti aramid yung agina. Nagbidot laang mo ti anak ko, Julius. Kasanon no siyak tinagnayjay. Kaslada kayo nga agina tinangdangran kanya. Ngamawan ti kasta panggap ni kan ka. Apay, di mo inanawa ti anak mo iti plano ng aramide. Jay kunakon, kasanon no siyak tinakapasamakan ti kasta. Aimee! Umay ka dito, ator ni Aimee! Ha? Anya ti kunam? Love? Top 10 ka, love! Adda ni Jervy Ijayan ti bulletin board. Kaawag na. Pudno ka di? Love? Nakapasaak? Saan ka lang nga nakapasa? Adda ka kano ti top 10. Agyaman ako na Diyos ko. Natungpal ti arapaap ko. Mabalinta na pasyaran ni Daddy. Kayat mo apasyaran ta ni Daddy, love? Kailiw ko matiransyo. Napadasak ngamin tinagbali na katulong ijay. When tanagpakan ka iti garami kan ruot kadag iti baka. Idinto tamay sa kagayam abilionaryo. So saan nakaragbali na katulong iti rancho? Saan ka kumamot na nasarakan? Ay, kitahan niyo tilinaw ti pagiwarnak, sir. Oh, ay. Anya ka di dayta. Tauray ka lang nagtartaraya di manon dito'y ayan ko.
top 10 ti gayem ko iti bar exam, sir. Ngay, may top 10. Ha? May son, anay nga abogado ti gayem ko. Anya? Ti anak ko? Nagtupos nga uray ti manaw iti puder ko. Maragsa ka nak amang ipadamag ka na kayo iti balegi ti gayem ko, sir. Ha? Flora, malagip na pa'y nga tati anak ko. Saan ka da pinakumustahan na kayo, sir? Kaawatan, ngawat ti uri na ka na kayo. Sabay ko ba? Mailiw ako niti anak ko. Kasano ka makapagkintawak iti pamakawan ken ko na? Saan yun akagura ti gayem ko, sir? Naamiris kon dagiti kamalig. Nakapagpanunutak, idi pinanawan na ti anak ko. Mabalin mo kano di agawid. Kuna ti doktor, mami. Saan samot ang nagsubsubli ni Julius di ospital? Iti na panak iti pagbayadan. Binayadan kanumat ni Daddy Julius ti bill dito yung ospital. Kasta ka di. Mabainak paikit din gapo itinapasamak. Ni Flora ko mati matama. Siya kumata. Uray kumamat, no saan anangag ni Daddy Julius ti saritaan ta. Nagmalas nga rod. Di talakat nga binagan-anad. Papuskulon talatan ti rupata. Awan mo't papananta sa bahay. No di ijay balay ni Julius. Jak lakit di kayat ti agsubli nga agab-abang iti pagyanan tayo akas ini, mami. Uray siya ka. Nangruna kat agpadpada mo't nga awan trabaho ka. Ada pagiwarnak dito'y lamiseta iti salas. Kita man. Ha? Ada na linyaan iti ballpen. Basag man. Ah, dagiti nakapasa iti bar exam. Malvar Aimee de Vera? Oh, anya tinakitam di ta pagiwarnak. Tauray kalanag nga. Basaan tinalinyaan iti ballpen anagan, mami. Yawat mo. Nakita man. Ato eh. Oh, saan nga ta? Akanagnagan na lang dayta. Ang uray ti middle name na Adivera. Kat isuman. Mabalin akanagnagan na laang, mami. Imposiblimat ani Aimee dayta. Hello, Flora? Nakahawag ka man. Congratulations, gayam! Top 10 kagayam iti bar exam, ha? Amumon, Flora? Agyaman ako na, gayam. Uwa. Uy, ang mga nudin ako am mo, tamay sakan nga abogada. Sobra ka, mat. Sikapay lang, tigayam ko. Ikaano man, sikalagta, tigayam ko, Flora. Loka? Kumusta mat ni Daddy, tita? Ipakita kan ko na tinagan mo iti pagiwarnak. Kaya't na ti dumawat kan ka iti pamakawan. Ngam di na kanumat amo ti ayan mo. Takkal ti nagbalbaliwan na gayo. Madyaw ko akailiw na kan. Pudno ka di, gayam? Umay kami po nila. Ngam saan mo pa'y nga ibagbagakan ni Daddy? Oh, Flora. Saan mo mo't nga ugali ti agday ang kabayatan ti panagtrabaho? Itamam pa'y. Sir, adaman damagat. Makas pangarigan umay pumasyar ni Aimee. Saan yung kadi akakura? Nakaginis ako. Kay kayat ko pa'y nga agsubli ti anak ko. Ngam dagiti agi na amag akan Claudia. Sir,
Agpaiso ka diti imbagayam? Agbababawi aka dagiti nararamid ko iti anak ko. Amom ka di. Asik ako ba tinatamaan iti kayo ngayong karga ni Claudia iti nga to tiruhangan. Ha? Anya ti kayat yo asawan, sir? Ka, tay salaysay ko tinapasamak. Nay, imay kayo matitirancho nga gina. Ay, kumusta ka, nana? Aglisi kay ti dalan ni. Apay nga agyan kay ti dalan? Amulata ni Apo Diyos kay salakan ti awan basol na. Kat ti nakabasol. Iso, ti pagbawiingan ti dakas apanggap ti managdakdakas. Awan niya mo ka na iti sasawan. Ay, saan kan nga gindi di amo, tamukon ti amin. Agbalbaliw kayo ganinan. Natangig kayo pa'y lang. Kat awan mo ti maipanakkel yo. Apay ka di akasta ka. Kayat mo tapagtalawan ka dito yung rancho? Kabaalam ka di nga aramidan, ti kabaalak nga aramidan. Ay, awan apulos karbangan dito yung rancho. Kukwa ni Ivy da ito. Love, mapanta ka din iti rancho? Wen, iror ti driver ti kotse. Imbaga kon ken kuana itay. Umay ka di mat da mama? Wen kano. Ngam ko na ni Jervy. Ate kano kotse na ti pagluganan da kan mama. Saan da makilugan ka na ta? Nalawa mat jay lugan. Saan kami na makaupuray ni Jervy? No kayat na ti umunan to nga agawid. Ngunit maudi. Maaramid na ti kayat na. Talugan na kat nga ron. Sa bagay. No agbati tapay ijay. Amangan no din napay kayat ti umyan ijay. Mapandala nga agpasyar. Ken makisarita ijerang tiyuyo. Apay nga imay ka dito'y balay. Saan adito'y di ayan ti trabaho? Sana nga umay agtrabaho, nana. Urayag laeng ti tunay abos ditoy. Apay ko mga urayam ni Julius. Ay, saan ani Sir Julius ti urayag ako ng atunay, nana? Ada urayag ditoy. Agurayak lang iti sumagmamano a minutos. Agtugawa pa ito'y sirop ti kayo dito'y arubayan. Sika ti makaam mo. No asino manday takunam nga urayam. Numabalain, saan kayo pa'y apumanaw dito'y, nana? Asino ka kumaamang mandar kanyak? Katulong kalaang. Sir Julius! Umay kayo ditoy! Ang mga no ni Amy ti sumungad! Anya ti kunam. Ulitan man, Flora. Umay kayo dito'y kunak! Agturong tilugan na sumungad dito'y arubayan niyo! Ang mga no da Amy kan Andro ti sumungad! Anya? Ne, huwag mo takot siya ti agturong dito eh. Oh, aday tadan! Daddy! Ay, mi anak. Ay, mi. Pakawanan na ko, ma. Arakupan ka man, anak. Daddy, kailiw kayo unay. Agyaman ak unay, anak. Tapi nasar nakmatlayan. Wan, Daddy. Kadwak ti kabsat, kan ina ni Andrew. Anya? Kabsat kan inana ko na. Nakakutsa damat. Kunak man umarigrigan ni Andrew. Daddy, nagpamarang lang ang marigrigat. Ano, saan aday pati pagsaritaan tayo? Ah? Ay, umay kayo nga rudan. Sumrek tayo di tabalay. Magda, Claudia, mangisaga na kayo itipagsasangwan mi dito'y salas. Ay siya kun, sir! Ang mga no anya mag-isa kadagitang agina. Ay, awan pa nagdala ko kadagitang agina. Uno saan? Bantayan ida ang mga isagana. Si kanti makamo. Pakay dayawak ta nakaumay kayo dito'y pagdangan mi kabsat. Ibaga kon ti gagarami. Tada ka no aramidan ti anak ko ang Cherry. Jessica dito madam. Dawatan mi kuma ti pangmanus. Kay kalay sa
ti anak ko ani Andrew, ni Amy nga anak mo. Nuan niya ti pakaragsakan ti anak ko. Sana siya ti agbalin na tubang kamsat. At dadamatan iti husto nga edad. Ngemsakbay ti amin. Itid ko pa'y kumaki ni Amy. Tinabayagan nga imbati dahi di inana. Amy anak. At tinabayagan nga inululin ko. Apapaited kan ka dahi di inam. Basik abaon? Anya tilinaon dayta, Daddy. At to'y titulbag na. Lukatam, takitaam tilinaon na. Apay nga imbaw na ta ni Daddy Julius amang isagana iti merienda na kita. Aganos tapay ita, anak ko. Agtumpal talatan. Intun ipantatimakan ni Jasalas. Mangagta ti saritaan da. Wen anak, iso nga gawaan tati mangisagana ka na gito. Tapno makapantan ni Jay Salas. Masurunak matitiday ta, Flora. Pambantayan na takit din ito'y kusina. Wen nga. Mabalinan. Ipantat ti pagpalamiis iti ayanda. Nalukatakon, Daddy. Papeles mat dagitoy. Basaak man. Last will and testament daytoy, Daddy. Nailangan ako kwaktirancho kan balay. Uhen, anak. Ay tatibilin ni Mami iti agsakitan. Imparamid na dagitan sakbay apimusay. Ita, tandaan ka niti husto nga edad. Itagkon kan ka. Gayam, mayak na mga saulay ka. Nawan karbangan ti uri asino nga agare. Wano mangibaga ako kwa na ti rancho kan balay mo. Agyan kami matan ka ni Andrew ija syudad. Ta ijay ti ayan ti negosyo na. Gayem, sikan ti dutukak amang tarawidwid iti amin. Sika ti kangatuan amang kita kadag iti tao. Kan tuy balay. Nangat nga to pay laon. Ani sa Julius, gayam. No kayat ni Daddy, alaak matan ija syudad. Saan nga trabaho? Tapno makainanamat. Tapno di yung mat ko na anaranggasak. Agpili kayo, no anya ti kayat yung trabaho dito rancho. Para dalos, tumulong nga agitan iti kanan, dagiti baka, anapiit pa yan nalanak. Dagiti lalaki ti agsawar, amang kita ka dagiti bulos sa baka. Agsweldo kami kadina. Ay, wala! Alangan nga trabaho kayo iti libre. Anya nga iti igatang nyo iti kanan nyo. No saan kayo nga agsweldo? Flora, mangbaliak man nga ron iti sweldo. Ay, saan pa'y amabalin ti agbali tawan pa'y kinsinas. At dapay mo't kanan nyo anabati iti balay ni kayong Aimee. Di kay pa'y nang rugi ang nagtrabaho, agbali kayo. Ninamnama tama tagikwata ti rancho. Iso nga inremedyota napapanaw ni Amy. Kuko na matgayam ti rancho. Awan na pulos ti karbangan ta, Mami. Daytoy samot tay kunkunada, akarma. Nagpalinta ka tamatang tangdanan lang ito'y rancho. Imbaglakit din Tadi na ta pinapanaw ditoy. Awan pagkamangan ta. Nagkasat matgayam ti biyag ni Amy. Bak nang gayam ti agbalin nga asawa na. Abugada pa yan. Ay na, agkupit ti barukong ko iti apal. Claudia, no impas nak mo kumamot tinagadal. Saan kumakas to'y tinagpanagan ta? Dagiti inrurumanta. Isuda mo't tinagbalin nga among ta dito rancho. Daay me, kan Flora.
Tan papagayam, tinag-iusan, ti seryeta yu italawas na pauwan. Awan, karbangan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPPC Drama Production Center, iti TZWT 540. Ganda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.